bungoti that is associated with asking for a lift or uhike, kakhulukazi when you are a woman. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, in the following video kukhuluma sesi lobuya enkomazi. Uyasichazela nje usiniketa story sakho of what took place on the day la yena watfolakala khona acela lift. So sesi uyachaza ukuthi you know what, ayikho man guys into yamahala in most cases. So uphindze futhi nje usiniketa and uyasixwayisa ukuthi sibantu besifazane we really need to be very conscious of my surroundings. To number 2, singamane manage sicele ma lift nakunganasidingo. Yes, we do know that sometimes kendeka ube stranded for real because you know what, you've got no one to help you. Mhlawumbe imali lahlekile edrobheni, whatever the case may be, utfolakale. So hike kodwa makunganasidingo, don't do it, because bangendi bantu that we have lost in the process of my lift, and unfortunately there is no trace. Muntu tholakala ukuthi waphuma athi edolobheni up till today solangakabuyi. And uphindze futhi uyachaza ukuthi in most cases mawucele lift, obviously vele na umfatu uyolifta indoda, and unfortunately some of these men baba nema personal agendas abo, and if you fail to meet them they make sure ukuthi bakwenda something nje lethizeni letakuvisa buhlungu or usale nayo le experience impilo yakho yonke. Lalela ngitene indzaba. Ngisuke lana. Ngithi asihambe ngimalelana khona benze ngiyokwenda. Ngithi yabona namuhla nginayo imali. Mara ngeke ngizibhadala. Ngiyohike. Ngihle vele ngidlule emateksi ngihambe ngiyohikela indazi. Ngihike iyangishiya imoto. Ngihike chichamgo leminye ibhuti. Thambela ngiphulo yakhe nje udimile namafastela. Imise vele imoto ime. Avule ifastela ubhuti. Ngithi bhuti anginamali. Ngicela lift ngiya emalelana. Athi bhuti akunankinga, gibela sambe. Ngibele. Sambe vele. Sinasambe yini madvodza? Niyathanza shame. Usomani? Angisome bhuti. Ngitshela ukuthi uyangithanza kubo. Ngithi mina hayi akunankinga mina right uyabo. Athi don't right uchaza kuthini. Ngithi right mina naye babo wakami ekhaya. Hayi vele bese soyathula lapho ukuthi ngathi sokubhorekile ukuthi ngase ngimnyanyisile kahle. Drive ke akasaxoxile manje sothulile. Nami sengithukile ukuthi phela ubhuti sothulile phenya. Kusho sithi ubhorekile. Hayi sambe nasifike emalelane emarobotini ecala. Ngithi mina utangishiya khona la ngandlula amarobot. Athi hayi ndokushiya la S2. Ngithi nankinga okay yabo. La ngalanga se Pick n Pay. Mase sifika lapha kula marobot la S2 la ngalanga se Pick n Pay. Ngithi okay ngihlise phela lana nangisho ngihlisa la. Athi ndakuhlisa nangidlulela amarobot ngomanyalo uyabona kunema truck imoto yakubona nje elelana akuvumeli ukuthi wehle. Yabo. Ngithule mina ngithi okay. Angithi ngathi lutho vele. Kuthi vele akavumele ukuthi ngehla ngini. Okay sidlule emarobot ke speed isiyongeteka ndoda. Mina iphela ngithi fanele ngehle lana. Athi nobhuti ya wena ujwayela abantu kabi. Ungachama ukuthi awunamali udogibela la. Kucala futhi unendoda. Uthi mara wena awunamali. Uyathi ukuthi imoto ifaka ipetrol nayo ngithenge ngemali. Ngithi inyaza leyo ngimemede ikhale uvale amafastero abambe adimile. Ngimemede sipidi singeteke sihamba sisinazo sifika ngala uthi yabona la ukuthi sekunemahlathi kunemoba ngalana. Athi isesi ngicela ulethe konke lokuphethe ukhumula yedwa impahla donke lethi igcokile ulethe la. Kanjani manje maye ndaba sesemile sengicokani ibantu bathuthina sebangibona ngakagcoki. Athi ngusisebenzi lokho thatha ama lift muswele. Athi ngisikhumula ngibona ukuthi yabona la akuna plan imoto yahamba. Athi uyabona ufuna nje kwehla endalo ngutshela wona. Avele ngimnikede indoda yami ngikhumule ngiyakhala. Yathi angithi bangehlisile ngangena ekhathe emobeni. Ngangena ekhathe emobeni ngakhala
ngakhala ngingathi usindowendana ngiva buhlungu ukuthi lo muntu uhambene imali yami uhambene konke wamfoni yami uhambene impahla tami ngisele nje ngimi nje ngikhale ngisaba nekuphuma lapha phakathi emobeni thanda ukuthi uNkulunkulu wami ngicela ungiphe amaplan ngicela uside ngicabange ukuthi ngiyenteni ngine stress ngathi sindowendana ngeke phela ngiphume ebhushu yo ya le ngisuke lapho ke ngithi hayi man akungcono ngihambe ngalomoba ngishona ngala ngibheke khona le moto kunekweleka lo muntu kukhona baby la ngabe maybe uphosile ke ukuthi ngikhona ukuthi ngigcoke maybe uyangilaya nje nyalo nje ufuna ukungivisa buhlungu ngoba la ngambhadari angamgani futhi ngihambe ngale moba ngiyasaba lo moba umoba uyajubana moba umoba uyajubana bona nawakagcoki ubona labantu labasebenza ngemoba ukuthi bagcoka kanjani umjuba moba lo ngathi yakubona ngathi bakujubana yo ngemarezanyana so ungijube moba ngihambe ngalo moba ngihambe isikhathi vele ukuthi ngihambe insimi yonke ngayicetha ngabuya ngahamba yesi2 ngayicetha yane ngathi ngena lesi3 ngahamba kancane lokuthi angihambi ngekhathi ngihamba la eceleni ngikhona ukuthi ngiyakhona ukubona emgwaqeni sho yo ngahamba lesi3 ngayihamba nangithi songiyicetha net nasengithi ngiyicetha ngithola ngakuni ngiyathatha lokuthi nangiyothatha angiveli ngiphume ngiyabuka kucela ukuthi ngabe imoto ikhona yini noma kude ngakhali ngiphuma ngithatha ngihamba futhi ngifuna ngithi ngiphinde ngithole lokunye ngithathe ngigcoka sipasami nemafoni ami angakutholi wahamba nakho ngikwadi kona usulahle kona into lengijabisile mina ukuthi ngithole impahla tami okay sengitholile ke impahla ngiyagcoka impahla tami uthi ngani anginamali plan yini hayike futhi elenyala ngisana mali mpamba unokucela bekunemali nyala ngisana mali mpamba phela nyala ngina plan ngiyahayika la angiboni ukuthi angeke kwenteke into lebuhlungu elangeni leli1 ngathi tshela nje lokho ngathi uNkulunkulu sekwati wena nyalo
ngema hike ngiyahike mara ngisaba nemtimba wami ubuhlungu uyanwayisa umoba uyanwayisa umtimba wami ubuhlungu uyanwayisa nemoba yani hayi ngahayika qhamuka lenye imoto lomnye ibhuti futhi angizivele busisa ngeke beze bangimele vele qhamuka lomnye ibhuti futhi unjani sithi ngiyaphila ufunani dlala nje emkhathini nje kwasemahlathini ufunani ngeke ngakhala ukukhalelana ngathi it's too much ngikhona ukutshela athi bhutela ina okay akunankinga sis gibela sihambe mara mine angiyi la uyakhona ndokushiya endleleni ithi akunankinga as long nje uphungulele endlela lekufanele ngihambe ngabonga kakhulu sengidibona ngala ukuthi ngena njalo athi yena ngicela ungitshele kanti inkinga yakho yini ngimtshele indzaba bhuti ngimtshele ngimbone vele ukuthi kumvisa buhlungu abantu abafanani njengoba ngisho ukuthi abantu abafanani ngimbone bhuti ukuthi imvisa buhlungu indzaba athi okay sakunankinga sihambe lana okay yena usho uhamba straight mina sefunela ukuthi inkona hamba le ndlela lethi straight mjejane mina ngifuna ngijike ngiChappies Reef angishiye lapha ngithi mina ngishiye le crossing angishiye but athi malini kusuka la uye le lohlala khona ngimtshela akhipha imali le extra leningi ukuthi la ngidokhona kugibela ngiphinze ngisale nemali okay ngayisho ukuthi anginikete imali wangineta 200 rand wathi okay akunankinga ke sisi mina sengiyahamba uyosala ugibela ngicela ukuthi ukusita le mali utofika la uyakhona ngathi ngidofika but ngema laphana ngema ma taxi akamelani la lenze ngime khona akamelani emateksi kakhulu la benze ngime khona ngaze ngasitwa ukuthi ngigibele ibhasi ngagibela ibhasi ngahamba ngamuka ngaya ekhaya mafika ekhaya bethi usabe ukuthi uyicoca uyithini indzaba ungathi uyicoca uyithini indzaba uthule ikudle ibe buhlungu inhliziyo khale ngive buhlungu ngcine ngibhobokele munye sisi wami ngimtshele ukuthi sesi kuna 123 le ndala le ikini so angikho right and ngiyayidzinga ne-counseling hlanhla leyo sisi wami akhulume nami ngendlela yokuthi ngikhone kumukela ngikhone kuba right ngaba right emoyeni wami ngibe right emoyeni wami ngoba sisi wami ungicocele lendzaba le ngicocela yona yalo yendeke kusisi wami ngize ngivule isifuba ukuthi sisi wami akasekho beyisolo ingilimata ekhathi emoyeni wami ingivisa buhlungu sela nyalo ngiyakhona ukuthi ngicoce ngayo for ukuthi ngikhone ukuthi ngicwayise abantu besifazane ukuthi ukucela ema lift akusi right
ema lift ngiyawasaba mina lift angiceli mina noma ufika ukuthi email uthi asambe angiceli mina lift so le indzaba le nami ngacocela ngisesi wami yangivisa buhlungu ngahlala nayo sengiyakhona nokuthi ngiyishare but yangilimata nenyalo nanyalo yangilimata iyangivisa buhlungu akasekho yena mara mina angahili angabi right so ngitya kusinangabe ukuthi ngiyicoca bantu bayithola like ngicoce nje ebantwini kukhona labanye abatongitshela into right yakubona le nami itongiphodisa emoyeni wami ngoma ngifila ngathi yes kona ngazama ukumkhansela mara ngifila ngathi angizange ngamkhansela enough cause nama ngakhanseleki uthi wangitshela indzaba ngashaya ngaba ngalenye indlela manje angathi ndayibala ngithini so bantu besifazane nabo wathanza ama-lift khona nje most special nathole i-lift yokuthi indvodza le-driver yakho basikahle nabo bhuti labanye basi-right nanganamali mina ngibona singcono uhlala ekhaya ngibe careful